dukomeje kubaha ikaze kuri Trend News TV, aho tukomeje kubagezaho amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru aya masaha, ndetse ubu turanyarukira ku muryango.com, aho bivuga ko abadepite b'abafaransa bateguye imyigaragambyo yo kwamagana icyo bise Visit Rwanda. Bahereye mu makipe nka Paris Saint-Germain, aho bavugaga ko ku cyumweru tariki ya 6 Mata Paris Saint-Germain mu Bufaransa hateganyijwe imyigaragambyo yiswe iyo kwamagana imikoranire iyi kipe ya Paris Saint-Germain yo mu kiriya gihugu cy'Ubufaransa ifitanye n'u Rwanda biciye muri gahunda ya Visit Rwanda. Ni imyigaragambyo yateganyijwe kubera kuri stade ya Paris de Prince PSG ikiniraho nk'uko ibitangazamakuru byo mu Bufaransa byabyanditse cyangwa se biri kubivuga. Ibyo bitangazamakuru bivuga ko abadepite 4 bo mu ishyaka rya La France Insoumise ari bo bagize uruhare mu gutegura iyi myigaragambyo. Abo ni Clemence Gote na Ariane Tiche na Thomas Potes na Cressy Mates Biringo usanzwe ari perezida w'itsinda rishinzwe ubucuti mu nteko zishinga amategeko z'Ubufaransa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba muri itangazo rihuriweho basohoye basabye PSG kureka kuba icyitso cy'ubutegetsi bushigikiye imitwe yitwaje intwaro ishinjwa ibikorwa bibi. Aba badepite kandi bashinje iyi kipe ya Paris Saint-Germain kuba igikoresho cya sports washing u Rwanda rwifashisha mu guhisha icyo bise uruhare rwarwo mu makimbirane akomeje kugwamo abantu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bunzemo bati ntidushobora kwemerera ko ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Bufaransa ikurikirwa na miliyari y'abafana ku isi itanga umusanzu mu kwamamaza ubutegetsi bugira uruhare mu makimbirane nyamwinshi. Paris Saint-Germain isanzwe ifitanye imikoranire n'u Rwanda biciye muri Visit Rwanda kuva muri 2019. U Rwanda kandi rufitanye imikoranire nk'iyo n'amakipe ya Arsenal yo mu Bwongereza ndetse na Bayern Munich yo mu Budage kuva imirwano yahindura isura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'iki gihugu biciye muri Minisitiri Teresa wa Rwanda ya Kayikwamba ushinzwe ububanyi n'amahanga yandikiye ariya makipe atatu ayisaba guhagarika imikoranire ifitanye n'u Rwanda. Gusa ubusabe bwayo buza guterwa utwatsi. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yahaye televiziyo ya CNN muri Gashyantare uyu mwaka yavuze ko imbaraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha ijya gusaba ariya makipe kureka gukorana n'u Rwanda izapfa ubusa. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati imbaraga bariya bakoresha bajya gusaba Arsenal no ku bandi turi gukorana n'ibindi ni imbaraga ziri gupfa ubusa. Yunzemo agira ati ntekereza ko bagakomeje imbaraga zabo mu gukemura ibibazo byabo no gushakira umurongo politike yabo mu buryo burambye. Perezida Paul Kagame yakomeje anenga igihugu ndetse na perezida wacyo avuga ko aho kugira ngo bashyiremo imbaraga nyinshi bajya kubashwanisha nabo bihuje mu bumwe, ahubwo bashakira umuti imbaraga igihugu cyabo kikikura mu bibazo by'intambara kirimo. Huye arashinjwa gufata umwana w'imyaka 5 ku ngufu. Nakamaramaza ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye rwashyikirije urukiko dosiye iregwamo umusore w'imyaka 18 ukora akazi k'ubushumba ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka
itanu y'amavuko. Icyaha aregwamo akurikiranyweho nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga cyakozwe ku itariki ya 23 Werurwe 2025 mu mudugudu wa Ndago akagari ka Bugari umurenge wa Nyazo mu karere ka Nyanza mu cyumba. Mu ibazwa rye uregwa asobanura ko uwo umwana yamusanze mu rugo arimo kubanga umupira wo gukina, amwemerera ko ari bumutize maze bajyane mu cyumba bakajyana mu cyumba. Yagaragaye amusambanya, bafatwa na se w'umwana warimo amushaka yumva arira, avuga ko yabitewe n'ubusinzi, abisabira imbabazi ko atazongera. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 59/2023 ryo kuwa 4 iyo ku itariki enye (12) yo kwa 12/2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/08/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha kiramutse kimuhamye nk'uko twabivuze yahanishwa igifungo cya burundu ndetse akagira n'izahabu agenerwa. Perezida Paul Kagame yitabiriye umusangiro w'abaminisitiri b'ubuzima bo muri Afurika. Perezida Paul Kagame yitabiriye umusangiro w'abaminisitiri b'ubuzima bo muri Afurika, yitabiriye umuhango wo gutangiza ikigo cy'u Rwanda cyifashisha ubwenge buhangano artificial intelligence mu gukusanya no kubika amakuru yerekeye ku buzima. Uyu musangiro wateguwe na Vice Perezida w'umuryango Susana Tombasoni Botufete Foundation ushinzwe ibikorwa mpuzamahanga, Prof Senaita Fiasaha, witabiriwe n'abandi barimo abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bo mu karere ka Afurika. Nk'uko yabisobanuye uko byasobanuwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 4 Mata 2025, Perezida Kagame n'abandi bitabiriye iki gikorwa baganiriye ku kamaro ko kubaka inzego z'ubuzima zihamye binyuze mu kwishakamo ubushobozi n'ubufatanye bufitiye inyungu buri wese. Bagize bati muri uku guhura baganiriye ku kamaro ko kubaka inzego z'ubuzima z'ibihugu zihamye binyuze mu kwishakamo amafaranga no mu bufatanye bufitiye inyungu impande zombi. Iki gikorwa kibayeho nyuma y'aho kuwa 3 Mata Perezida Paul Kagame atangaje ku mugaragaro inama yiga ku buryo ubwenge buhangano aricyo mu ndimi z'amahanga bakunze kwita artificial intelligence bwabyazwa umusaruro ku mugabane wa Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko ubwenge buhangano buri kugira uruhare ku rurimi mu guhanga udushya no kwihutisha iterambere. Yasabye ibihugu bya Afurika kubukoresha kugira ngo bashobore guhatana n'ibyo yita imihindagurikire y'ikoranabuhanga. Perezida wa Togo ari mu bitabiriye iyi nama yagaragaje ko guhitamo ahazaza heza h'Afurika ubwenge buhangano